Cara sembahyang kasar dan jamak. Harus bagi orang musafir mengkasarkan sembahyang dan menjamakkannya sembahyang dengan perjalanan lebih kurang 90 km atau 93 km. Mengkasarkan sembahyang zuhur dan asar dan isya, yaitu sembahyang yang 4 rakaat gekeun kasar. Put tak jadikan 2 gekeun kasar. Kemudian hukum jamak. Nah, 2. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Yang gekeun dengan jamak takdim tatare asar ba'luhu. Yang gekeun dengan jamak takhir ta sembahyang luhu wa ta'a asar. Nah, pada syarat yang pertama baru jamak serta kasar bahwa safirnya itu bukan maksiat. Jauh perjalanan yang ditempuh 16 parsah. 1 parsah 3 mil, 16 parsah 48 mil, 1 mil 4.000 langkah, 1 langkah telapak kaki yang panjang. Di Indonesia 16 parsah itu 88,5 km. Adapun cara niat, orang yang mengerjakan kasar itu mengerjakan sembahyang 4 rakaat. 2 dijadikan 4 jadi 2. Syarat yang keempat, berniat oleh orang musafir akan kasar bagi sembahyang serta takbiratul ihram. Niat kasar dalam takbiratul ihram. Syarat yang kelima, orang yang mengkasarkan sembahyang tidak boleh mengikut dengan orang mukim. Getanya yang tak kasar sembahyang hanjat ikut imam urang mukim. Makna mukim urang po tempatnya. Lafai niatnya. Lafai niat kasar sembahyang duhur. Usalli fardhu dhuhri qasran rak'ataini lillahi ta'ala. Karena setiap barang yang tak kasar hana mesti jamak. Yang kasar. Ya. Setiap barang yang tak kasar hana mesti jamak. Luhu 2 rakaat, untuk wate asa 2 rakaat tu. Apa sih? Yang gekeun kasar. Sebaliknya, setiap barang yang tak jamak, hana mesti kasar. Setiap barang yang tak kasar hana mesti jamak. Manya jamak takdim. Manya jamak takdim wajib luhu ilaih. Manya jamak takhir jid kiban yang galak. Ja asai ilaih ataupun luhu ilaih. Kembali kena. Lafai niat kasar Bang Lia. Hana jamak ilaih. Luhu tetap baluhu, asa tetap ba'asa 2 rakaat. Usalli fardhu dhuhri qasran rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli fardhu dhuhri qasran. Hana kun rak'ataini hana pakai dengan diri kasran kajiat. Usalli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala. Long semayang perleluhu kasar karena Allah. Yang cara niat. Lun semayang perleluhu kasar lillahi ta'ala. Kasran kedua rakaat. Kias olehmu akan demikian. Ashabil lagian. Usalli fardhal asri kasran lillahi ta'ala. Usalli fardhal isya'i kasran rak'ataini lillahi ta'ala. Ata yang jad kasar cuma heboh semayang Pak Mai. Yang pertama luhu, yang kedua asar, yang ketiga isya. Dalam bahasa Arab adalah sembahyang yang rubu'iyah.
Kemudian jamak takdim nal hebah syarat. Ya, kiban jamak takdim tatare asa lam wateluhu gugun jamak takdim. Tatare semayang asa datang semayang luhu lam wate asar gugun jamak takhir. Syarat jamak takdim 3. 1. Dikerjakan semayang duhur sebelum asar. Dikerjakan semayang duhur sebelum asar dan sembahyang maghrib sebelum isya. Jika sebaliknya tiada sah. Tak semayang luhu, tak semayang asar ile lam wate luhu hansah. Tak semayang isya ile lam wate maghrib juga hansah. Artinya jamak takdim wajib tak sembahyang yang pertama dalam wate yang pertama. Yang kedua, diniatkan jamak pada permulaan sembahyang. Diniatkan jamak pada permulaan sembahyang yang pertama, yaitu duhur serta asar, maghrib serta isya. Syarat yang kedua, niat jamak dalam sembahyang yang pertama. Apakah taniat jamaknya dalam takbiratul ihram ataupun taniat jamaknya dalam sembahyang golom salim? Kiban taniat jamak? Lung sembahyang luhu, lung sembahyang asar, lam watelu, lam sembahyang. Allahu akbar. Tengok kita baca Fatihah, tengok kita baca ayat. Niat aja. Lung sembahyang asar, lam watelu. Syarat yang ketiga, mualat. Begitu salim langsung qamat untuk bedah ke sembahyang asar. Begitu salim sembahyang luhu bunuh, kemudian qamat, olehnya langsung sembahyang asar. Nyan jamak takdim. Adapun lafai niat jamak. Adapun lafai niat jamak takdim, usalli fardhu zuhri qasran majmu'an muqaddiman ilaihil asru lillahi ta'ala. Lun semayang perleluhu kasar kasar majmu'an jamak serta lun semayang perleluhu jamak serta asar lillahi ta'ala. Yang bahasa Arab baca lun semayang perleluhu lun semayang perleluhu kasran majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala. Bahasa Arab. Lun semayang perleluhu jamak serta kasar karena Allah. Nyan bahasa Aceh cara niat.